KRISTA HRINGNUN bung som pakwana Juda Iskariota Juda rorel tu te chuan Isua an kutakol an chak mema ma se mi puizi nga boina a chuan lo awangin wal au takin an man ngam mai lo ti chuan aruk te a ama man tir tu turin tu emo an zonga chu thil bul tum tur chuan zirtir som le pani te zinga mi Juda chu an muta a Juda chu tangka sum ngai nat na nei nget tak mi ani a ma se tuna athil tiang ema sual buru hi chu tun ma in alatingai lo anung chang thunun tu ber ani a tangka som thuma alalpa ashal thlengin tangka sum ngai nat na chu avul liana Exodus bung som ni pakhat chang som ni pariat ranga som thum pani tuna zet chuan chandam tu chu fo pin Getsemani huana amantir theita ani nima sela achung thu ngai tu atura huana tanga Juda nam rorel tu te ma a an kalpuina pathian fapa niak nung chu ala zui zela Juda ten ama anti hlum mai chandam tun a in phal aringai lo tun malama thil om dan ang maya chunglam thil ti theina in ama aven himle chua ani mai englai po in abei sei renga ma se dar kar aloral zela iso chuan ngoi rengin ama chunga chek solna an lo che khom chu tuar turin phun noi mia lovin a in petasia chuta alalpa chu thiturin aman tir tak mai awangin man tir tu chu azam cheta ani Isua chung thu an relna alo tobri ta ka chuan Juda chuan a chia le thriat na in ama nge thiam lo a chantir na chu atuar zo talova pindan chunga chuan chuta omzong zong te thin thong hial khopa au teng cher chuai chuan mifel ani anun na zo aro o kayafa thi na khop eng ma atilo ti in alo rita tuar maya pakhan sang thather thlor tak Juda chuan mipui phok hru ading ho chu aron ton phei popa a mel chu adangin a cheruama a hmaya chuan thanlian puin alo bol chuak truama rorel na thut pha ma a chuan azuang luta alalpa aman tirna man tangka chu puithiam lal berma a chuan a pei thatopa kayafa korfual chu avuan chota isuan thileng ma ati sualo thu soin chua turin angena ma se kayafa chuan thin ur setin akut chu athing thla a musit takin engatan nge kan tiang nangin iti ti in tiro ti in achanga mathaya bungsom ni pasari changli Juda chu chandam tu kebula abok ta thlopa Isua chu pathian fapa alo ni nge ti apuanga tin amel ma telaka ama in chan chuak turin angena Juda chu athil tia chuan a in chhir tak lo ti chandam tun asia zirtir lem chuan athil ti rap thlak tak awangin ama chunga hremna athlengang ti alau ringota sualna nei lo pathian fapa aman tira wanga lungai na tak ero anei lo chuti chung po in KRISTAN Juda thiam lo lam thu engma asoi lo leina taka enin he hun atana khovela local kani lom ati a pungkhom ho chu makti in anphun sepa ama mantir tu chunga KRISTA do thei zia an muin mak anti ani angin na chu athlon ta ti Judan a hriat chuan atlai lutuk ti avin rorel na mun chu atlan chu santa a Isua an khen be lai mutura nung rengtlak po nilova in hria in beisei bovin atlan chuaka avain oklumta ani chumi hnuwa chumi ni vek chuan pilataro rial na hmun atangin kalvari tlang thlengin mipui nun rong pui te chuan an khen be na tur hmun thlengin chandam tu chu an chomta a thok le khata an hmusit na au o khak boi tu thom alo omta mun fian rial pakhat an kaltlang lain thingro bula Juda thiruang chu an muta a arwang them noilo om chunte chu phum bo thuai ani a mu sit na au o chu are duaka ma se an meldang sop chuan chung lama an ngai to na atilang thunga Isua thisen thiam lo changte chunga phuba lakna alo thlengtran mek ni in alang